Gelem baş xwendekarê hêja û delal carek dêm diwaneyeke nihde waneyên dîrokê de em hevdûrane. Ji xwe waneya me îro ser dîroka Kurdistanê mê dest pê bikin. Em ê li ser hûriya biaxivin. Berî ku em ser hûriya biaxivin, em ê hinekî êberî em ê vegerînin. Ji xwe em zanin me dîroka gerdonê bir, me dîroka mirovahiyê bir, me nijad birin, bê her nijadek li ku jiyan dike, ji kêderî derketiye. Ana me carek de me hin şaristanî birin, şaristaniyê cîhanê bi giştî me birin. Di vê derê de pêwîstî hinekî em xwe jî nas bikin. Bê nava vê dîroka hanî di cêmil ku derê bû me çikirî nava vê dîrokê de gerek em hinekî li xwe jî vegerin. Ji ber vêna em derbasî dîroka Kurd û Kurdistanê dibin. Em dinarin bêka di kîjan herêma de, di kîjan ciya de Kurd derketinê û çiqesî wana di van dera de qediyayîn. Wana menî yekê di beşa pênca de ji xwe em ê ser hûriya em ê ana biaxivin. Hûrî kîne li ku derê cih bibûn, çi kirine, çi kar de mantiqê dikirine, heta niha berdewamiya we hey ya tineyîn. Destpêkê hûrî li gor tê zanîn dibe hûrî ji êlên aryan ê destpêkên, yani ji hêlê aryan hûrî derketine. Di zimanê Somerî de hûrî tên wata cihê bilind. Yani wata peyva hûrî cihê bilindê. Ji lewma jî erdnîgariya çiyayê Mezopotamyayê ji hûrîn de cihê xwe girtibûn û di wê derê de wek dibêje cihê hûriya bû û dest bi xebatê xwe kirine. Gelê Gorojavayê çiyayê Torosê û Zagrosê jiyan dikirin ji hêla Somera ve dihatin nasîn wana binav kiribûn bi navê hûriya. Di salên 3000 berî zayînê de navê hûriya li wana hatibûn kirin. Lê li gorî lêkolînê ku hatine kirin, dibêjin dibên hûrî di 6000 salê berî zayînê de lê vê mantiqa hanê bi cihbûnê ji xwe cihê ku hûrî tê de bi cih bibûn li gorî dema menî îro li gorî dema menî îro ku hatiye binavkirin li Mêrdînê, Rihayê, Amed, Kerkûk, Tilbrak, Tilfexriyê, Çaxirbazar û Orkeş û her wiha hinek bajarên dijî hene ku dema ana wana nas dikin, yani va nava em wana nas dikin. Em karin bêjin evaya erdnîgariya ku hûrî lê jiyan dikirin. Hûrî ji xwe xwediyê newlotîkê bûn ji 6000 salê berî zayînê di dema newlotîkê de wî çaxî dihat jiyan kirin. Ji ber vêna jî berî ana dema ku ser demê newlotîkê ştexilîn ku mirovahî derketin ji derve, ji dervî şikefta derketin û dest bi xwe cihbûnê kirin. Me ji wer got me got li ku derê bi cih bûn lê berava li cê berhemdar bi cih bibûn. Ji ber vêna jî hûrî lê beravên Diclê û Feratê bi cih bibûn li aliyê Mezopotamya li wê derê dest bi xwe cihkirina xwe kirin û dest bi wek dibê cihê xwe ku ava bikin kirine. Ji xwe tê gotin jî got çanda Tilhelefê jî ew çanda hûriya bû, hûrî ev çanda Tilhelefê jî çêkiriye. Ji xwe ana nexşe jî ji mer de diyar kirin bê erdnîgariya hûriya ji ku derê heta ku derê bû. Cihê ku me ji wer anaka gotin gotên diyar kirin, ev erdnîgariya hûriya bû. Dibe Mezopotamya ji hûrîn, ji xwe Mezopotamya jê hêrîn hîn piştî datkevêt binî de evaya wek Mezopotamya ji hûrîn di hûriya cê xwe di vê derê de girtibû. Em carekê dewlo ecele xalê wênayî serekemê vegerînin û em ê derbasî beşa di duwaş derziyê bibin. Me got hûrî ji êlên aryanin lê bi zimanê Somerî tê wataya cê bilind û ji hêla Somera bi hatine binavkirin di salê 3000 berî zayînê de lê dîtina wana yani cê gotê di derketinê vedger 6000 salê berî zayînê hûrî li mantiqê xwe bi cih kirine. Dibêjin dibe xwediyê newlotîkê ji ber ku di wê dema hanê di wana jî di cê berhemdar de li ser kendavê Diclê û Feratê xwe bi cih kirine û çanda Tilhelefê jî wana çêkiriye û wek me got cihê golê jî bi cih dibin, Riha, Mêrdîn, Tilbrak, Orkeş û her wekî de li wan mantiqa bi cih bibûn. Ana em derbasî ziman û baweriya hûriya em dibin.
زمان و باوریا هوریا لگوری لکولین مسوگر دبیجن هوری پیشی کردان جبر گو بیتری زمانی گو کرد آنا کا بکارتینن کوکا خواه زمانی هوری دگرن شو آوایا جی باندورا خواه هوریا باندورا خواه لسومرا جی کرد سومر جی بجهلا ایدئولوژی به باندورا هوریان لسومرا هبو جبر بیتری گوتینن می ای سومرا جی او جیش کوکا خواه بدگرن زمانی هوری و باندورا هردو گلال هفدو هبو هردو گل هفدو ند هاتن جدا کرن جهیله که دی جیوه هلا باوری جیوه گلی هوری میتولوژیا سومرا لگوری وانا جی لگوری خواه کرن چندکه خواه جهی یعنی دی جهی وانا ده اف خداوند در کتبون و اف چندهانی در کتبون لی لگوری وانا سومرا نامن لوانا کربون وانجی او نابی هانی جارک ده هاتنه گوهرتن نواتنه گلی گول منطقه گشاجی هاته بو گوهرتن لگوری سومرا نابی وان خداوندا آم بو کی بو اینانا بو وانا و گوهرت بو آنو کما عربی و تیشوبا و هیپاد هیتیتی هجی ارنا وانا عینی وک نابی هوریا بکار آنی و گرکایان جی یونانیا اف نوانا و گوهرتن لگوری خواه جه هیتیتیا گرتن و کرن زیوس و اپولو و افریدیت اوایا جی دی فلسفه خود وانا بکار آنی و لروما جی نعینی اف نوانا عینی او چی روکا وان خداوندا یان او تشتی وان خداوندا بس ناب دهاتن گوهرتن وانا جی ناب لگوری خواه لوانا کرن جوپیتر او ناوی رومانی و وینوس او آیاجی اب نوانا لوانا هاتن کرن یعنی اف خداوندی هانی اف تشتی گو دمی هوریا دی درد کتن هر هنکا هات ناوی خداوندی وانا هاتن گوهرتن و لگوری خود فلسفه خود و میتولوژیا خود بکار آنین و لسر وینا هاتن مشاندن هر گلکی لگوری زمانی خواه و لگوری گو تشتی تید فکری ناوک لوانا کربو خود سال 1600 بری زاینی شونده لهرم لنفسا هرما گو جه هوریا بو یان اردنگاریا هوریا بو میتانان جی وک بردوامیا هوریا لوی دری کارو خوابات خواه مشاندنه لوی دری وانا یما بداویت بی جارک دم خالی سرک جوانه ددگرینن ما گوت وانا یما ایرول سر هوریا بو جه وانا باوریا وانا زمانی وانا لمنطقه بچرنگی در باس بوم ما گو هوریش گلی آریا جیلین آریانه ل مزوبوتامیا جورین ل اورتاج فرات بجيبونه العردي برهمدار د سال 3000 بریزاینه ده سومرانا به هوری لوانا کری مجور گوتی واتا ناوی جهه بلند ل دیتنا وانا یانکارو خبات وانا د هرمی ده منطقه ده بدگرش 6000 سال بریزاینه شوية شاندات الحلفي بينا ضد ديار كرن شاندات الحلفي تمنينا هاي عندك في عمري جو هوريا تشيكربو زماني وانا و باندورا وانا للدردورا وانا ما جو زماني هوري زماني كي حري كفنه و بيشيه كردانه شوية جبر بينا حتى وك انا جي بيتري خو كرد زماني هوري يعني بيد زماني هوري بكارتينن باندورا وانا جي لسومرا هبو بهتری گوتنی می سومراجی او جی به زمانی هورینه و هنکی تأثیر باندورا وانا میتولوژی جی لهفدو هات او خداوند نابی وانا هاتن گوهرتن جه زمانی هوری حتی سومری حتی گریکی و حتی هیتیتی و حتی داویاوی ناجی ودگاره رومانی مگو داویاوی ناد سالین 1600 بریزاینه ده لنفسها بأردنگاریه ده میتانی بجهد بن و خوات خواه بردوام دکن ولو انا یما بداوی دبه ام پرسین الخاندنی جی جار سر دکن پرسایه که شو پرسیمانی ادن الخاندنی درو پلا صدو یکی دیین پرسایه که هوری کینه و کنگی و لکوی داری جیانه هوری جیلین آریانن ولی روز آبای جیای زغر و سطور سیجیان آبایا وک برسواینا برساد دوا باوری هوریا و باندورا خواه لکیجان گلا کربو چخوا مگو باوریا وانا باوری که میتولوژی بو لگوری گو دهات دیار کرن و تأثیر خواه یانجی باندورا خواه
لگل سومر و هیتیت و روما و گریکاکیریان جی یونانیا اویا وک برسوا پرساد دوا ببیرنگی وانه اما بداوی دبی حتی وانه کده و بمینن خیر و خوشیده